Hello, Tuni Kuki News. Vezo se na bon savin lem nevin. Tuni 26 July 2025 ni ajong. Igam sung din mun ho aban banin update hin bol kit no hitin. Mancha tampi Meitei kama kona akiman doi ti ho zong mo ahin. Chule milong hon zong tu ahi nasata unrecognized tisu recognize hilo organization za chom ki phu hon chong nasata Meitei ho TOSOT na Kuki CHATEN su gen theina dinga lampi a khawa gen thei ta ai bol wang vin tu a hi pathin lungsit jala chu ki ho na ho chong ahung chal ha in milong hon narco terrorist iti wa ama ho hi tu a hi ganja hi hen a hi lawaile za chom drugs chom ho to hin akima tha jing ta vi ti ho chong hi mo a hin aji chu e ho lam hla dinga phalo phat wa chu ama ho ngen ahung lam hla ole na sata check ahung kit la ama wa in ke ho hi galboina lo ka hi vin galboina zaw lo ka hi vin ke ho hi ke ong na ta ti a chu nga ato dan wa hi na hin la wang sit ta in ama wai akiman manjeng ovi ti ho jong hi mo ai ki de ti chu iga het thei di wa in se wa in chule kanggoile lamka ki ka jong hi lampi a kha naw hi hung sol thim jing a hi ta in a hin la tuni a chu e ho society cs olanga LAMKAI izanam khat a chi vin a ki ho pi vin hi chi chung chang ho jong sei khom na ho ananei ki no ve ti ho jong hi mo a hin hi chi wa thu a ki za da na chu a hi le ama ho ki loi khom na organization ho hin a het pi lo vu tu chunga ben bol ho hi recognize a hi lo ji wa chu koi a hi jong ki hello hi ta chu ki ho pi dinga ama ho sunga jong hi ki ho to dinga hi a ko vin ai la chang la khat hung lo wa hi a jing ven ni ta chu ki ho la thei lo vin a mi a hin la hi chi wa kangoi le song pi lampi ki ka a ben bol ho hi ama ho machama Meitei ho to ki thu a organization ki phut thu ho hi ta chu unrecognized ho organization a hi bowi ti hi a hin vai la na wa hi in hi chi hi ahong ki ho cham thei wa hi le pha chom lo ka i lampi ho jong hong ki hong kit ta dinga hi het a hi thu het a hi ti hi ni ga sei theu hin tin tu hin aban banin igam sungowa thil hung ho le Meitei gam sunga thil hung ho ga ve khom kit noi tin he theini dewa ji chu ama ho to tu le tu ai ki boi hi je wa chu ama ho din mun jong het lo wa kho khat a hi je a chu ni ga het theini dewa in se wa hi in hi chi wa hi ga ve lo chun da hindu news a ko na hong kila do a hi in hi chi wa a sei na wa hi a hi le Manipur police a hi in CRPF a hi in aban le Border Security Force BSF ho a hi in Assam Rifle ho a hi vin hi chu ho se ki tho homova combined operation anabol vin a hi le hi chi wa hi Thal som kolang anamando vin achang hi zasagi le som ne le get lang anamando vi ti a hi in EPP amat do ham ti ho chu hi chlaya hi kain ta do in AK ho a hi in a hi lo le M16 and SAS ti ho jong hi tampi amando vi ti chu hi chiwa ko na hi in a sim theu a hi in aban ki na hi ga velo hen tu a hi Manipur governor pa hin media ho hinga thu ana seina a hi Manipur gamsung hi tu a hi normalcy a hi ki tai hi chi center force le state force panla na zala tu a hi ethnic ti chu community khat ki boina a hi chamna ahung nung ki tai ti a jong hi media ho hinga hi het sa na anaboli ti hi mo a hin ipg a hi chiwa governor pan hi chi to bang thu a sei thei ham ti a hi le tu a hi parliament a ke ho na ho jong chi hajing a hi ja chu hi chi ho a ruling party ho min seat lo na ding te ya chu ama hon jong a government min seat lo na ding a chu pan ala wa hi ta hi thu a sei wa hi in mun tina hi check
post aki koin du le tu awang hi ki kap to na zong om ta po in community khat la khat ki ka a zong ki ho to na zong om zap zap tai ti a zong ki Manipur governor pa hin media ho hi ngai phone do na anane ti chu ega het thei dewa in se wa in chule BJP spokesperson Suresh Kumar kitipa hin hita chu TV show ho a hi broadcast til hen TV hita talks anane na ho wa hi MLA ho na sata in dem na ananein a hi lo la dan di lo ta in ngo na anabol ze a chu BJP spokesperson pa hi MLA hon hita chu lekha na thot no win itiam khana na thu sei ho na sei chin lo wa hi le hi chi wa hi nang le nang thi mo kichan nei ti a kinga sa ding nei ti a jong hi lekha an thot no vi ti ho chan ge jong hi mo a hin aman showcase an bol na thu sei na ho jong chu in a het so ke de wa hi in hi chi pa hi gal hung ki pat ma sanga jong chu na sata a thing hang le phai cham ki ka a thu sei a hi an pangji a hin hi chi wa chu thu an sei la ya chu a hi le thing hang ho dinga jong thil pha be pi a pha chom chom ho jong point hoi ta ho jong an sei ji a hin la tu a hi gal hin nei phat no wa hi atum be a hi Meitei langa hi pangkit na ama jong hin thu sei na ho jong hi tampi anei kit a hi ne ja chu tu chunga jong hi showcase TV showcase an bol na wa hi an holim na a hi MLA ho dem na a hi thu izanam khania na seido ja chu na sata dem na ahin bol vi ti ho jong mu ahin hi chi keu chu hi lovin hi chi BJP spokesperson pa hi ga het theine diwa chu February 2010 lai 2023 February 10 2023 lai a jong chu na sata min anavo sa hi na ji chu a thu sei dan ho hi thing hang ho pan pi dan a hi lo la ma hin a sei dan a chu party dung jui a hi lo vai le thudi ka sei ti a chu thu ana sei a hi in a hin la hi chewa chu mi Meitei ho hi mi zat ham khat lungkim lo ana umova ama hi ana jep sau jong a hi ti pa chu nga het thein ti wa news lui ho a kona hin la wa neu khat hin belap kin wa hi in chule tu hin e ho kukilian gam sunga sei le han Kuki zo council hon jong hita chu public meeting nei khom na dinga hi to gon a hin nei ki ta ve ti a hin tu chunga wang hi lam kalang a ki gong ta po in kang goi lang zo a hi nei dingin to gon a nei win LHEN hotel kang po pi a hi chi mona hi nei ding ani ho hi a hi la 29 somni le ko July 2025 Tuesday ni le hin pung som la khat na nei pat ding ti hi to gon a hi nei ta vi ti ho jong mu a hin a program detail ho jong nge chewa hi a hin ta do win nge chewa hi conductor recording secretary a hi lo le opening prayer welcome address speech ti ho jong hoi ta gol ha na a hin nei win hi chi hi LNC hotel kangpo pi mona nei dinga to gon nei a hitai ti pa chu ga het theine divine seven phan ma sa chu ama ho hin public consultative meeting ti chu hi chu sa pa wa hin tu chunga jong ha kibang bang ai public meeting ati wang wa chu consultative meeting hi tho tho a hin mi pi to ke ho khom ding mi pin jong alongel sei ding I to bang to gon I de ham I to bang I tu muham ti ho chu het theine ding ai public meeting a hin gon a hi in amasa a hi chi a hin gon wa chu UK ne hon ana khamu wa hita chu inam sunga boina lung thei a hi ti a ana seizi wa chu ana ki postpone ana ki boycott a hi ta in hi chiwa ama hon a sei pau chu a hi le hostility ti ho a hi lo le free movement chung chang ho a hin zaw sa ji wa chu hi chi hi mi pi dei dan a hi po in hi za chu hi chi sun zom thei po wina ti te a chu boycott ana bol a hi in a hin la tu chunga 29 July 2025 ma KZC in to gon a hin nei na a hi
KZC meeting ko hi UKNA in jong akitosot ne ahin la itiam khana MIPI dei lo ta thulu na au mai lawang chu hi chi chu god na ki piding ai ti a jong hi in savin ahin la MIPI inam pi phat chom na dinga to gon na neva MIPI lungdei banga na chon wa hi le UKNA in jong iti lai hi jong le ki to sot jing ding ki chi pi jing ding ai ti a jong hi thupon a hin bol lovi ti pa chu iga het theine diwa in sei wa in aban le rong mei naga jut organization manipur ki ti hon jong notice a hin bol na pau hi ga velo hen hi chi notice a hin bol na wa ama hon a seu chu a hi le Kuki CHATEN lam hla na ho hi checkpoint ki koi ding hi chewa hi itiam khana thil phalo ahin ki po kha a hi le ama chu government dan dung zuya mana umintin hi china chunga chu 50,000 jong fine a bolding hi ti a jong hi ama ho hin thupon ahin bolovi ti chu mo ahi kinin alang khanai ga velo hen foothill ti ho chu ahi ki tawen FNCC ki ti holoi chu ahi wen ichi FNCC holoi hin thu asai na wa press release ahin bol kit na wa hi ga velo hen hi chi jan hya ahin bol wa hi in ama hon asai na wa tu a FNCC in lamlin ki kha pen hi kangui tu lamka hi chi lampi ki zot to na ho a naga hon ben ki bol pi a hi lawai le lampi ki kha pi na ho a hi Kuki ho bo ki kha pi a hi in zomi mar a hi lo le lusai mi zo ki te ho hi ki kha pi lo hi ama ho wang chu che the a hi vi ti a hi thu so a hin bol ven hi chawa thu seu hi atama tama hin ni chowa in sim zo po hi tin hi zong le iga he thein deu al hang pi bo ka hin sei a hi in hi chi zomi mar lusei ki te ho mi zo ki te ho hi nalam hla thei wa hi ti a hi phalna api o hi in a hi le hi chin na chunga hi ama hon phalna ahin pi na chunga wa hi ivet na hi le zomi mar lusei ti a hi in hi chila a chu ei ho Kuki CHATEN jong ki zau tho tho a hin a hin la ma in tu le tu a Kuki CHATEN sunga divide and rule policy hi mangcha na ato hi ti pa chu angol pen aneu pen in jong ki he a hi in a hin la lang khat langa Thadou in pi Manipur ki te holoi hin ipiti na gel kit homi chiwa thupon hin bol James Thadou hin hi chi press release a hin bol do a hin la hi chiwa hi event na hi le clarification a hin bolin clarification regarding Thadou identity ti a hin ti chu hi chiwa hi iga them aman sa pawnge na azi a hin hi zong le MIPIN ei pawa iga het thei de wa chu a subject nga akoi hi a hi le Thadou tribe hill chet na ti to bang a hi aban le appeal a bol kinin hi chi a sei nom pen chu a hi le hi chi wa FNCC in ben na bol na wa mi zo a hi lawai le ama hon chawai mention lo pi chu mi zo ti ho zo mi ti ho chuna hi jong le ga het thim na di wa chu hi chi wa FNCC in zomi mar lusei ati na la a hi Thadou a zaw lo ja chu Thadou ho hi Kuki ka hi po vi kei ho hi Kuki a ko na achom ka hi vi ti a hi kei ho jong hi chi ben la a hi ni zaw sa hi vin ti a hi ki thum na a hin nei ki noi ta cho za cha rom ji da ni ithil bol dan ho pil ki sama ma a hi wanga ithil bol ho hi ivet na hi le mi I macha hi lo a hi lo vai le mi vai cha mi zong khal ho na to hi cho I bol pau hi awan alang khana ki gel han lang le ki son pi ma Meitei ai lo le pil ki sam ma Meitei a hin la hi chi wa thu ki sei pa hi min hi chi chu na hi 80 nu nga jong kikilep do gote te judai scroll a hi lo le Peter banga Peter Jesu nungjui na hi ti wa hi le
kahi poi tia kilep lep jing banga chu tu ni chan ge a jong hi Thadou ho kilep jing ovi ti hi chiwa ko na hi mu thei a hi ama ho jong hin hi thei hen lang hi le zomi mar a hi lawai le mi zo Thadou ti a hi sei leo ti hi ama ho lung dei dan hi ding dan a hi in a hin la FNCC in a hin jaw sa lo ja chu I chan ham khat ama hon jong appeal chan ge a he a bol vi ti ho jong he mu a hi ni ja chu chingu hitin pilu hitin hi chi to bang hi avela bol daw hitin ei ho mi noya kiniau sa thei hi pu vi hi chiwa thil bol ho hi FNCC ki ti holoi hi government recognize jong a hi po in government head pi jong a hi po in government ti ta lawa ama ho pan khom na tu le tu amilong hon akiloi khom na penu chu naga a hi ni chiwa jong hi naga ama hon jong a koi thovin hi jong le hi chi naga hon jong a head pi lo organization khat a hi kit ne hi ji a chu hi chi ho to banga mi head pi lo mi recognize noi head mi recognize pi lo ho noi na san gya ga ki holdinga I tribe hita chu gazo le le angai poiti hi ka sei do no mene aji chu hi chiwa rong mei hon le kha in thon hoi ga velo chon reference number hoi ta aji u chu reference number hoi ta aji u chu ai wanga ma hon jong aji na wa hi chi it a koi pau hi a hla a koi wa hi le chun a koi hil vi ka ti no men a hin la reference number chu I ama ho het thei dana ki koi a hi in I chu a koi hilo de ku ta san ya ji chu hi chilanga a det ji na wai aji di ki no hi a hin la hi chi wa FNCC kiti holoi hin reference number jong nei lo hi chi wa he a det ho jong hi hi ta hi blenga koyu reference number ho jong blenga koyu anom nomin aji u chu aban le hi chi wa a het letter hi ga veleu chun infal hi bo chu hi chi FNCC o infal ti chu Meitei khopi sunga organization ho hi bo chu hi chu ho chun nagamin mangcha na a hin to vai chu hi je a chu tu a hi nagamina kiloi kho milong ho si hin hi chi ho hi ako wa hi le ako do zo lo chu a chang le khat hung a chang le khat hung ki na khat chung absent kit khat hung ki na khat absent kit hi chi to banga chu aban le hi chi hi government recognize jong hello hoi la ya koin alam kai ham ti jong ki hello hi chi to bang organization mai chu chu aban le hi chi FNCC ka TOSOT ni ti a tangkhul ho hi hen a hi lo la za nin press release a hin bol ho jong chu veleu chun reference number lo chu tangkhul hon ATM khana thu a hin son na ta ho hu veleu chun reference number ho jong hoi ta ama ho ai reference number jong lo government a recognize jong hilo koi ham alam kai ti jong hoi ta ki phung do theilo hi ta hi media sale ti ho po wa hi thu aso chu hi chu hi in tin hi za chu hi chi hi ei hon tu chunga ki thula lo ki don se lo bo ai wang mi khen khan i ki chaw vi hi ti kha ti ho jong I sei ji win I ki cha ji o hi po in na ki tong hi pil thei ta kal ki song ai tai masanga kuki I hi naw ai lo le masanga ikal son dan ho min mol khanai zep le hon mol ni a ki zep jeng ti ho bang chu tu ai ki bol ta loi mol khanai zep mai le ama ho jong chu mol beya iti izo thei diu ham ti pa zo ki gong ta chu min mol khat ati la mol ni ki ti ta lovin ni ta chu amol beya jong zo na thei lam pi au me ti a hi to gon ki ne ya pil thei ta LAMKAI hon I kong a hin to lo hi tai ti pa hi kanami te hon het thim na diba iga se wa hi in chule Thadou ho hi chi to banga mi recognize jong hilo to a Thadou ho jong hi ga velo hen amount reference number hoi ta koi chu a det jong a koi chu a hi wanga tu a anoya akit hol na tiau hin I ma cha nei lo koi ham alam kai jong ki hello a hi bo ngi che ho noi ho a hi I tribe hi ta hi ei khat la khat ki ka kino mo to ji a Kuki a ka zaw poi ti a Kuki hi na sa a
Kuki hi lo na kisaya hi lo le Kuki hi lo ding dan hi che ho no ya ga ki thol le hi za chat ta hi lo vai le Kuki tribe sunga Kuki nam sunga tribe lis hola hi ta hi aban bana I bol va hi le a chai na pe na hi vai phe yo bo ki Kuki hung hi ding da na hi do jing tai ni je a cho hi the ai le ka na mi te ho tu chung igal sat pau hi tribe khat si in azo ding gol hilo amu ding gol hilo hi lo vai le mar si in bol jong le azo lo ding Thadou si in bol jong le azo lo ding hi lo vai le tua paite ho si in bol jong le azo lo ding hi che ho si hing pan khom wa iminu hi Kuki khatna ihung pan khom wa na hin to khom thei tiang le bo chun hi chi imu di wa hi a hoti lo wa hi le tu chunga ithil thu mo na sata pan ila na ho hi mo si hung hi ding hi ti pa hi ka sei do no min hi chi chan chu tu ni a I gam sunga thil hung ho update in bol thein ho le ithil to dan ho het team na diwa hung kel na ho hi chi chan chu in tin het team deu ka ta sanin kanam mi te ho lung neu ding a hi poi tu ni a hi Manipur sunga kichat ding koi ma poi Meitei a tampen hon jong lo na ji he lo pha no wa ama ho hi hitai thaguma ki bola hi le ki zo lo ding hi a hin la lung thim langa wang ki zo te ding hi thing hlang mingol ho a hi win hi je a cho ei hon lung thima I pan no wa lung thima gal e bol wa hi le ei hon I zo thei di wa hi ti pa hi ama ho ideology a hi tain thi chu idea hi ain hielo a hi tain ni za cho het thiemo angain min lung thima I bol ai le lung thima gal bol thei te ku te hi win thaguma I bol le thaguma zo te hi win hi za cho ipil theo angain tu le tu a jong hi ga velo chun foothill ki ti ho FNCC ki ti ho loi jong chu Meitei hoi chu Meitei ho LAMKAI na no ya thu ki soji chu PR ki soji chu iza chu tu le tu a jong hi milong ki loi khom na hon jong hi ta chu FNCC ho hi koi ho ham ET ho hi ham ipi ham tu moti a hi ki ho pi dinga hi LAMKAI ho hi hol do te dinga to gon ane ve ti pa hi het team na dewa tu ni Kuki news mangcha in sei thei now hi chi chan cho in tin tu ni Kuki news ve zo se na chung che win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen